My Ghana TV for Amazon for Japan, aka Agradaa Adwenepahene. Abushani de kwanso baso a no a share video na my real quick what you say sai pepe yenche. Na ye bra Kofi Adomah nwanwani one na ye sister Miracle ensensem ye ekoso yi. Na yenwumre ye wo hwa na ye bra Kofi Adomah ba bekasa na ne ye frɛ no se onyai sa na areho. Che se areho a che se otimu se ase ye bra Kofi ase asem na ye de etimi no. Na eye normal say pepe de mekan say eye normal say bibi sa be happy na be ma de be ma bia wo koma na bia Ghana 4% de bia na say ye ya ade a wo no de bia na say wo rebe ho Ghana 4 be brempa ni gie e wo amanfo the relationship o mo ye de o mo na ni nyina chi no ye wo ho na afi de we say maami bi e wi ase pa de on say ya nya betwe be hu na kokon mo bra me wo sumiti se ya me buofu basa she video no me buofu basa me wo sumiti se ya na nsem kwa na eba Agradaa wo nwene demonstration na ye be ye tia wo no ho ana Agradaa demonstration na ye be ye tia wo no wo nwene no ho sa demonstration be ye tia na se odwene ho na Kofi Adomah on sa Agradaa da bia wo ye be for pa maame be ye na she woni aso be ye pie be kan na Agradaa ehye wani ase no me se wo be de wo be ye pie Kofi Adomah ene ne yere o maye odan wo ubegina bonti be di be ma na ne tiatem anana ofise Kofi Adomah e ba be di ne yere eye sister Miracle atemana ofise bra Kofi no ba be di ne yere na tem oh public say wo jimi 40 se wo jan ba te se wo aboa ofise Kofi Adomah no ba be di ne yere na tem te se wo kunu ko gina puppet su ko di na tem no so de maka che se me ni wonya na o ka se bra Kofi be di ne yere na tem na ko be nya biaka o ba ya be keka se hunu ne semfo se o ba ena onye jealous wana ka se ko bra Kofi yere onye jealous ana se no monte ase o ba ne papa ena na bigini no onte ase na akire be ma na hu se na yere do no on so do na yere na wone na yere ete na be bia sa akọ kama afi na Ghana fo mu ne yakum mo so monte ase Ghana fo so monte ase e de be na mo pa from mo ya be for papa na wo Agradaa ko be kan bia na kanya wo obi a wo ne be mate usuba nyina isa fie Schwarzenegger wo Agradaa usuba bone ekita wo usuba nyina isa fie Schwarzenegger na no de da ho ase prekoto hwa Agradaa no de da wo ase prekoto wo be ka to Kofi Adomah se ne yere no enye jealous nti wo mpe no nti ne yere na ja na osunsumu na wo no sunsu be na ani sunsu bone ne ekita wo no Agradaa sasusu me sasa mfuse kwa dem tikwa na mbuofu sanfuse mtia na mbuofu susu bone na wo Agradaa kita no a be ma na wo ne tie no wo mpe wo no on se be ma na wo ne tie wo mpe wo tunu da bia na se wo akwakoye be ye bia era to so wo se ne wan so be gina be kase Kofi Adomah yere empe no na o pretende Agradaa wo ja unyansa o toiletim kona kofa Agradaa Adwenepahene say waja unyansa atu toiletim se mfuse na abegina social media wa beka maame se wo na bema na wo ne tie no wo mpewa obi de pene yiro wo na bema na mame krokro social media obi be krokro yiro social media Agradaa se wo na bema na no tie no wo krokro wa obi be krokro yiro social media wo se ne wan Agradaa wo se ne wan so be cancer asem say krompo bi ka sementia say I'm saying this in den Kofi Adomah bema oba wo ko wo a oba no wasaje wo Agradaa bema na ko wo ye o enyo oba na ko wo ye o bema na ko wo ye ena oba na yere je no wo numpo a wo ye oba basi a ko hwini sansene ti se wo a wo ye oba basi a wo ti bema ho esenja bema na si wo ekọ wo because of say opese oba enya passport wo abruchire wona wo ye oba mpo no utimi ja be masi wo ko wo sa pastor Eric aswanwan ne su ko hwini be ma de hu bi da sa pastor Eric no won jimi be ma be na won nyimi ya obetena wa ma oba ko wo na wa ba no wasaje no ya na to na ho opeso ombeto be ma be na obetena wo so oba nko no nko wo no sa mara no nye no o fodo ntwote se wo krompo no wo koi e ko wo ye esama oba ma pastor Eric je wo
Agradaa wo kokko wo ye eba masa Pastor Eric as wan ejew na nkanye ye bra Kofi Adomah ye brema asem ne kanye oba ko hwini sansan ti sewo wo se ne wan wo dam so to na ho to wa wo mpe oto se me ba ba address Kofi Adomah issue na Kofi Adomah abuso mente enu masara Agradaa na wawu do nyame the way me safawa na no wa ba je wonsem. And one analysis that I want to make is about Kofi Adomah and the wife. Tie. Ma mema me nse ho pitua bi. Tie. Bona say me time ma Facebook ntima bayi mo ma me nka ne nyina. Wa wu ne wo. Kofi Adomah. Aha. Eba be praise the wife. Aha. Ena wunya bi na ye oyamboa. And one thing I want some of the men. Aha. Na emema ni bebre. Kofi Adomah yiri ye good o. Yes, ni ye good. Oyo baba pa. Ni kunu kwa wo kra na wasanya ye dan. Aje no. Aje ni kunu back. Yes. Yeti o. Ghana for me ka sama chere. Aha. Oba biala. Aha. Awo beba betu. Segelege. Woni oba bi twempra. Aha. And our baby are in a relationship. Aha. And even your wife. Yes. Yeti o. When you will fear. Now you need to baby. Aha. Now when your baby kasa. Now when you need ensu. Now when you need chikra. Sa bano. Aha. Your ba or dog. Yeah. Never be braining something. Yeah. Why didn't you say I am a woman? Wo. It's me was me baby. Oba wija be ma oko oba. Wo. And remember the bread to me for 4 hours or about with your chikra dodo. And I mean your chikra dodo. And I about with ye or pecurachi or baby or pecurachi piano or your back or dog. And there will be any news. No one. Aha. And remember no mutia some way ye. Aha. Some way that evangelist was a man numa. I am talking with assemble the numa that you do cock for the quay foot to sem. Assemble papa be the fruit numba. Say, now why names or buy a jealous or one no bema? When him how jealous of his sister? Why? When him jealous of his sister, why? When him say his sister, they was a talk of Kofi Adomah. When him they was a penal. Ah, now wo be kase bema ko waba na iragino. Now wo ba be si Agradaa wo ne wo to for evangelist. I was say to evangelist na to atun. Wo ja bema no ko wo. Agradaa brabonte bodua. Agradaa brabonte bodua say. Wanya bema no Pastor Eleke said the ofre no no. Wanya no akwa wo pe. E ba so oje wo. Wo krompo ba so oje wo. Ko hwini sansan ni ba te se wo. Wo krompo so dem se me no wanya. Said the oba be di me that tempoto no wo me fa wo bon nche wo. Ko san kwasa sem na atega na ho na wudi no. Sem hunu na ato na wudi no wo Agradaa. Se Pastor Eleke kra waja no ho akwa aba. San go fo na no talking point on. Omunyo muni. Bigger question in your menu. Also, your oba walefo. Bigger question in your menu. Be job a cancer who say Kofi Adomah yerepen. O de maintain us in konkosi. Ngwasini. O baby or chikure biano. E member bebe say sawo ba no oni suban. Because o chikura. Yeah. But oba wo do no. Hey. And I Kofi Adomah praise ni yere. Eya ya. Kofi Adomah, I am to you, say. Yeah. When you know more like na mo say video ni anko. When you know kuma mo wondo. What you say is pretending to you. I am talking as a woman of God. I am talking as a woman with experience. What baby what did the baby ako baby? Now you about from a sa. Now because so and family home. Family home. No way in any some man on them and them man mope. But sour ban on Mr. Wajaw and a kumamu. I did you know ye piano a ye fake. I said, Usubaya pretending. I also buy in a walker. I will life out him. Now, my name is Ho, and I'm in your baby call ye, and I'm a sack of flour, bath of floor, and I mean, may you get my word too. May you not chip crap. May you go your good door, Mr. William one pound. Agradaa man 2 years. Yes, and tubium. One analysis that I want to make is about Kofi Adomah and the wife. You my mama mean say who kitu webi. Yes. Gonna say me time my Facebook nti ma bayi mo mama nka ni nyina. Some pamo. Kofi Adomah eba be praise ni wife. Yo. And one thing I want some of the men. Yeah.
na emema ni bebre e o de Kofi Adomah yiri ye good o e na your papa o e ni kunu kwa wo kra na wasan ya den agye no ni kunu o your papa yes Ghana for me ka say yeah oba biala our baba be to say mo like video no me na me pressure crab abaya mami we wawu and even your wife o yiri po so when o yiri wo fie na woni ni ko baabi na woni oba bi kasa na wo yiri ensu na wo yiri chekura sa oba no woni na your oba odo remember bebre nim sa asem we and I am here say I am a woman. Ye. Me wa asa me baba educate ye nua no mema no. Na Agradaa moko de. And remember bebre timi ko for oba so oba we de otwekura dodo. He na me yire de otwekura dodo. Me oba we de opekwache wo baby. Mama we kwache bia no. Wo oba odo. Entrance we twetwa man for twe no. No wa ontwon ho kura. And remember no muti asem we ye. Na asem we da ache. Obeka say evangelist mama part e kan. I am talking with experience. Sure. Or baby or chekure biano, a member baby say, Sawa bano, oni subai, because or chekura. But or bow or dono, and chukura. And I Kofi Adomah praising the year. And I made a Saje, me Kofi Adomah. I am here to announce to you, say, we're getting away Jawu was soon sumo. Spiritually, we're getting an akuma muando. All your children say is pretending to you. I am talking as a woman of God. I am talking as a woman with experience. Apu. Neke. What baby? What did you be? Ako baby. Now when you are baffled from a sack. Now because so and family home. And family home. No way in any some man and name man. But sour bano, Mr. Wajaw and a kumamu. I did be on your piano, and you fake, and you pretending or pretending. It's all your bema no see me now. I just say, and now no me know about we ho, na me name you ho, and I mean your baby call ye, and I'm a saco for baffle floor, and an Indian no, me you yamawa word too. Can't chip crap, me your good door, Mr. One Pell. Yeah, wash it. Ebusia wiase pa de we oba na se won pa adwale a saa wo oba won pa adwale bia saa na osubante me evangelist mama part se me bia ma ya se ni kire wa we twahye ai o me gina adwale akwa me nwale bi oba won pa adwale saa oba won pa adwale saa me evangelist mama part se me bia ma ya se ni kire wa we twahye o me gina adwale akwa me nwale bi me nemo so oba won pa adwale saa obi be di block sisi a ko hwini sansani ba te se wo kwa man for platform ase na ko di matemu wi aba hase aba kanfo adwempan ne o ya mu fese ni pa adwimi won ko hwini sansani a hye wo kekele ni ba a wo hye sa account na chi wo kwa man for platform ase ko di matem ko keka nkwase asem na adwimi sem e wo wabusuam e de to na wi ba me platform ase aboa na me tell so beba na me tell so beba sa hwan nkroma no uni chas ni wate aboa uko bi platform ase ko di matem na awie ba adwempa hin na platform so be kan fo me uchem wate aboa fo jimi film me platform so ko ase aba jimi fo ya ron ni pa jimi won uko bi platform ase na ko di adwempa hin na tem poto na basa na awie ba me platform ase aboa ma fo wa ubedi block e wa adwempa TV ni baki TV kwa sia na wo wia o fake account nyama sa block wo next time wo so nyansa wa bodam June July mote wa mu so nyansa mote wa mo ko bi platform asam ko di data na wo se ye hunu wo me I see everything me hu bibia but ya na ma talk ne nipa be di block wo nya me hwe me biem wo nya nipa no ko ma buso wo nya me hwe me biem aboa asia bat se wo sa me ko utrum nyina anye utum hwe sa Agradaa enum aboa ko bi platform asa ko di matem all in the name of gwasase munti uwie sa behwe me aboa wate wo se nyame atua woka wo se nyango pon atua ka wo be di block next time na wo be so nyasa sa wo ye follower na so bi kan asem ne na dwene nye pa men ko bi platform asa ko di na tem ko hwini sansan ni se wo se hwan nkroma aboa meme de membe so nkwasasem so wo fi so be kan fo me na aboa ba so ni chas ni wate kan fo me na me se ni watem asia ko bi platform asa ko di matem no na wa ba na obeka fo na masa so
uni chance ni abofunu ase about say me fa Agradaa kwanto chen me di watem ko pese me pon aboa thank you wuni ne wo se thank you wuni ne wo se aboa for jimi from me platform ko we send the block ase am to social media na jimie sa mun say mo se account achi picture kwampo mun show picture na so na ko platform ase ko di matem ase na be jira be kan kwasa sama chem say adent adwenpan na akoka say aboa so live video si usuna hwa de so video no be si usuna hwa de ko hwini sansani next time ko be platform ase ko ka adwenpan na ho asem bi me we me follower na so ko di matem e wo be platform ase na wa be kan for me you get it no masa block ogu so say wo ba ma sheda me di watem awie na me ma block no wo say me di watem me ko di matem obi comment say me time say ba be type it up I will wait for you here say me nyan wo hene metima dwam adwenpan me to akowem metima dwam na me di watem aboa next time wo ba be so ahwe abusia awu Agradaa nkwase sema wo kwa kodi a kire bla Kofi Adomah Agradaa nsem fu wo kwa kodi na wo Agradaa ne ye kan asem a kronfoni ba te sew kronfoni ba te sew wo Agradaa wo ye nipa na wo ka che Kofi Adomah se ne yire mpɛ no adentia Kofi Adomah yire nye jealous wo nye jealous utomu fio Agradaa anamfu se ye bra Kofi Adomah no ba abonten abedi ne yire na tem te se de wo jimefo sansani te se wo abedi me yire atem I know every right to insult you back. What I say? Who the bear man now winning the TN bar social media be did in a pastor eleke. Say you didn't true no. Na kasa Kofi Adomah so ba be kasa in some fino in some phone out aka na yira na. Ah? Wo fi Kofi Adomah ba ponta be kasa ansam na kire na yire. Wo ba ponta me kasa ansam na kire na yire. Wo nyansafo. Kofi Adomah ye nyansafo be ma. Ntoni how to talk. Ye probia mne to be for wo Agradaa wo timi to be for wo Agradaa timi to be for se Kofi Adomah yere nye jealous wo tini fe no so ye jealous Agradaa wo se wo hwe wo mpo a wo ye oba no wo timi jae be ma na ne tie no ho ekọ no akọ wo nchen wo twem ye d0esn a hye wo ni ba wo Agradaa wa yas ye d0esn bibia biga kwesi mu nyina no wa wo ye nipa aboa onse na de wo be jina ebe cheche wo nsemu wo be jina be cheche wo nsemu se wo ayi video bi e ko viral e na omuhu a old video sa wo me bu phone yomre pa wo sa na wo d0esn video na old video wo ko fa beto so ba be expose d0esn Agradaa d0esn video na old video mpon wo ko fa so ba be expose d0esn wo de hwe de we na usi jewa wo bu mu wo sa man fo metwuto wo so bia metwuto because oto bon Agradaa oto kankan wate wo so bia ma metwu obia ma metwuto wo jira opupu epupu oto se o man fo ma metwu wo so bia mfiu se wo so obia mfiu ba be jina won ma be se na Kofi Adomah ne yire mpe no on se wo be ma no live video krompo no so do beba live video krompo no won se be ma no mpese on so bebam ye problem na Kofi Adomah fo a Agradaa pack yourself jina baby ye ni abro highway no so rough ye ni abro highway no so maintenance mo fa me bra Kofi Adomah ni munya fom mi adwenpan maintenance mo fa me nua Kofi Adomah ni munya fom mo ya brofo ni mtia too much mo pese da bia mo de brofo ni munya fom kwase asem nko na mo to social media so na bebre ye de bia pese mo de brofo ni munya fom adan ye de nyenipa ye nyenipa nya sa so nyansa ko twiko breman eguyetirim nimde ko twiko breman eguyetirim nyansa safoa ekitaye ye nkasa bebre nyansa safoa ekitaye ye nkasa bebre yana mu yo bi na se nipa na na adwene se ono do mpese osom so ana mu yese mu so bi firi buna mu mpese mbebu nipa no kwasasem so hwe social media omo nyansa kitomo social media omo nyansa kitomo ya bra Kofi Adomah waya mudai hwe papa bra waya wo Ghana papa ye nua waya wo Ghana hwe nkran ya wote papa bra no waya wo na wo ye problem na tobi fu ahwe wo Agradaa otu eso so nsuo
Otu so nsuo wo be gya be ka kyerɛ sɛ na ne yere ne mpɛ no wo gya no honhum utiri so pampa so ate Agradaa meni wonum wo meni wonum sɛ wo ne yere mpɛ no wo to obi wo na be ma no wo mpɛ wo ntina be ma no o sɛ be ma no ono obi nyam waso ndan no so be ma no ne omunyina banyim ahia nti ye ready adenta wo gyina ka sɛ wo kotam sika ko twitwa obi twɛ kotam sika ko twitwa obi twɛ be jam be kasa answer fun we say na Kofi Adomah am saying this in authority na den na wo yere ne mpɛw wo wagu ho anim ase enanso Kofi Adomah so answer fun so obeba waso dan tan waso dan fun no ewo nti no won so obekon atia no o fodo ntwo te se wo se ne hwan so obeka Kofi Adomah asem Ami we pa de on demonstration e baso gidi e baso life and colored wo oba be se atese se wasesan we evangelist wa ye nye ho ade be mantis kan wale wo da kokokokra e mo bi ma wo da just common kokokoko etimi yi be $50 e bo kokokoko po de nye bi ma na sa be gina social media samba bo no se twa apoma konya wate sa be gina social media ba be toto chase na minim say dey ababe odo wa be woso mo santire nu masem fodo ntwo sei hu se lolo kwan ase wate. And one analysis that I want to make is about Kofi Adomah and the wife. Eni tiri nwi bi ma mema me nse ho kitwa bi because na say me time my Facebook ntima bayi mo ma me nka ni nyina we game fatawo Kofi Adomah eba be praise ni wife mo like video na mo share me yankwa gusia and one thing mo say start my support some of the men na emema ni bebre e o Kofi Adomah yiri ye good o and o your ba papa o and na ni kunu kwa wo kra na wasan ya den ahwo ya wura o say see Ghana for me ka sama chere eh dio oba biala awo beba beto say woni oba bi twempra and our baby are in a relationship. And now even your wife or you po. So when you will fear, now when your baby casa, now when you ensu, now when you chikra, sour bano, one of your bar or dog. Now one name. Remember the brain him sasamu. And I am here say I am a woman. Wo. It's me was me ba be educate ye nuanu me ma no. Wo. Ntie ni ye. Wo. And remember be break me ko for ba so ba we de otwekura dodo. And na me yire de otwekura dodo. And na me oba we de opekura twe. Wo ba bi opekura twe bia no. Wo yo ba odo. Yeah. Sa wo ba wo no wa on so obi a o kasa. And remember no muti asem we ye. Obi antie. Yeah. Wo da ache. Yeah. I am talking with experience. Apu. Or baby or chekura biano. Say we jabe man ko wo be 10 no. Sawo ba no oni suban. Yeah. Because or chekura. Yeah. But oba wo do no. Yeah. Twu kura. Yeah. And I Kofi Adomah praise ni yire. Aha na ye no. And I yire saje. Aha na ye no. I am here to announce to you say when yire no we jawo wo sunsun spiritually. When yire no na kuma mu wondo. Do ye chire yes to you. I am talking as a woman of God, and I am talking as a woman with experience. Yeah. But baby, when you be pie, ako baby. Now when you are baffled from a sa, now because so and family home, no way in any some man on and name man mope. Yeah. But sour ban me so we chow one of one bo hu so o ma mi we piano a fake when you brahman for wale or pretending. Sure. It's all your bema na utie me na we wa gen say ene na no me ne oba we wo ho na me ne me yire wo ho ena me ne oba bi ko wo ye ena me sa ko fa oba foforo ena ni nyina mu no me yire ya ma wa tu me yire antwe kra me yire do ye good o me se wo yire wo mpewo wa hwe Agradaa ene sa na wo kan kire Kofi Adomah dia wo nkrofo mema no mdidi wachi no wo nkrofo no mdidi wachi no tulu baba obi amchawo wo nkrofo mdidi wachi no a omune ma wo pie omuja mercy ho ekwo wo pie Agradaa fasa wo nkwase futu for 2 sa nkrofo no Agradaa fasa wo jimye futu for 2 sa nkrofo no mema no mudi wachi na o ma wo pie guo no wonim nyanza so beto omfo
wona wo to na so nim nyasa betufo no adenta wutimi ja be ma wona ko wo nche na asan be fa be ma no Agradaa why like you pass e chama kwa adwuma na ka ne ka me gyan so be 2 hours mi do nyame o fodo ncho te se wo mema na wo no o mu di tototo no so sa wo so wo be ma ne nete wo so wo be ma wo ne nete so wo suban bone ne kita share video no me pa mo so mo share ne enko na ma me ko yam ma hiti kura too much mema na wo no moten wo be ka Kofi Adomah yira sem hwe oba obosi pisita Kofi Adomah sew na saatam no yeye e ma mistake bi ba bi na kanye ye brand intention so be ye saade no e na me no so ntino oba no so ti na se on we na the way oba no show love mo atenten or don't time and I show no because upe bi wunya bi da ben na wo Agradaa wo ye programmer wo de obi wo kra wo di atem no da ben na ben me bi afro sa odo jai da ben obi afro sa da ben na wo Agradaa obi afro sa wo ye program obi afro so odo jai de wo ye no na wo tetim odo jai obi anya bi da obi so nya bi so da ye wo ya papa wo so bi no obi awale koso na e haw wo so bi no obi awale koso na e haw wonu mo se mo ta papa. Analysis that I want to make is about Kofi Adomah and the wife obi a wo kasa ma me nse ho kitwa bi sure gonna say me time my Facebook ntima bayi mo sa mo share video no ne enko na mo like na mo send stars and fan support movement no eba be praise the wife and one thing I want some of the men na e me mani bebre e de Kofi Adomah yiri ye good o and on your papa o and ni kunu kwa wo na wasan ya dan aji ni kunu ba say Ghana for me ka sama cha oba bia oba ba to say woni oba bi twempra hwe ana oba bia woni ni relationship tie ni ye ana even your wife oyiri nko so woni oyiri wo fie monta Agradaa na woni oba bi kasa na oyiri ensu na oyiri chekura sa oba no wono na ye oba apu wo ye oba mema bebre nim sa asem wo yeah I am here say I am woman oba bi o jealous bia o be ma bi nim so do no ye nua no mu mema no ntie ni ye wo no futu and mema bebre timi ko fo oba so oba we di otwekura dodo na me yire di otwekura dodo and oba we di opekura twe wo be papa Gucci asa 50,000 nko sha papa Gucci sha sa wo ba wo no wa on twon ho kura ene de we ye na me sa semu da ache obi be ka say evangelist mama wo nim da ache wo I am talking with experience e de be worst place at home twekura bia no e mema bebre say sa oba no oni suban worst place at home but oba wo do wo no e na twon ho kura yeah obi a ono yenye ne ho adempo ka walesem hwe na me yire sa me Kofi Adomah I am here to announce to you say wo yire no waja wo sunsumu wati is pretending to you. I am talking as a woman of God. Whoa. I am talking as a woman with experience. Apu. What baby what did the pie ako baby now only your bafu from a side now because so and family home where you some man and name man mo pet but sour ban me so we chow na kuma I did on you fake and you pretending or pretending it's all your bema na utie me na wa jen say and now na me no oba we ho na me me yire wo ho and I mean your baby come here and I'm a for our floor and I need them me yire yama wa too me yire antwekra me yire do ye good o me se wo yire wo mpɛwo oboa Agradaa oboa onum se ma wo ate wo maami we pa chena wo me se chena Agradaa wawu on the way Agradaa ano na switch no nano na chia no asa prekotwe Agradaa wa no se prekotwe wate me se me ball pum na piebra masa ball pum bi na piebra maka jo se ntokwanto ntwai wo na manyo obi amana nka ye me bra Kofi Adomah na yira asem obi e kan ne de but obi nkasem
wo de kasa ye bra ne mpe ne yere no but men kasa ne yere ne mpe be ma no men mo sa asem so kra se oba ne mpe be ma no se fu sei wo kwa so pe be ma no pastor elike sa na ofre no house band wo house band no kra so pe no abusia ma me we china obani ahua mo share video no ma me se china obani aye de ahua oba so anu like video no wa share sa pepe na nyame adoma china ye betena ase ye fanto ye emla ai na obi aso nye de honto na Agradaa de wa bodam junjula 1845 mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me sani ni ska wo Ghana ma me na so wo fa sani ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na sande e kwa be na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi adano dugu no phone so na wo dey register the sani ska Kofi ayente na hwe na wo kwa boti ko cheska extra man mesra me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesra and I wo send so mesra o first transaction be no wo so wo hia promo code mo so ba adwenpahene e go yes ntimpacho wo bogu ma wo euro kwa kwada wo benya 5 euros free before the some party for some can put tap send at amount. Who America so Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the man. Download this see at a fee, Pacho, not relaxing. No one's in Pio wanting. No wanting. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card. And net dear tap for our month was a become for the mobile. Was who is normal bank card, which is register SNS Kofi assemble attacking Yatidene to tap a back. I'm a here for say send this can call Ghana. Now great no so a come yen dear mamma. Mamma, Odo. Hey, na say what the focus as we are one year, sir. Share na ho ya. Me se me tona me no fu na ni brama. Na me come for divine pills. Emma no. Se wakwa kwaji bio. Hey, the divine pills or that bano. And now what the focus akwa kwaji bi say no toro no for boss ano. Who say no fu ne to na hyehyɛ. Hey, because there be no complaints so for to no fu ni bi. Yo. Hey, and the divine pills now what the focus ya and that the white kwa jama na ni bretu e twa wo ho no. Ani. Hey, and ebusu e ka for divine pills amamo. Na de wo mkrampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mo pum so me so kota pills na wo no mo stretch mass mame na no why din say Odo na me nye din say adentia me call me sister fie ni tiri ho nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri ho kuku ai eno na ye odadwene no aye me dadwene ka Debbie man ha ho kura mame me kan for hair TLC amount TLC or UK me say mama wow tiri wan kukuo se me say kwere emro aforo kwa be jemaya no yoyom abusa sa pepe mo so fa adwenpahene aka enkrata mukenkon aka fufuken abusa ndo bi bia se wo say ntama obetie ensempa e obeki TV so adwenpahene TV live mben sabe kan ye sa pepe YouTube mu so na mo follow mu na mo subscribe onye de enfa maye Facebook mungu suna mun follow pages na nya de emaye beki TV adwenpahene TV adwenpahene media sa pepe direct TV mungu suna mun nya de na mun follow pages na nya de emaye se de be download the video ya ba won sabeka Agradaa wait for me I'm coming for you peace out.